Ушул кочкор 17 миң сом берди азыр. Жаш бала сатып атат. Бала кыйын бала экен, туугандар. 19 миңге берем деди. 17 миңге берип алгам. Жетишпей калдым тартканга, туугандар. Козу кочкор экен. 17 миң берди аларман. Бул бала 19 миң деп айтып атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Дони KG каналыбыздын катталуучулары жана алыстан жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, саламатсыздарбы? 14 январ 2024 жыл Токмок Чүй облусу. Токмок мал базарынан кой базарды тарттык, туугандар. Видеого лайк басып, каналга катты элек болсоңуздар, каналга катталыңыздар. Средний Азия боюнча эң чоң мал базары ушул Токмок мал базары деп ойлойм мен өзүм. Жакшы видеолорду койдук, буйрса көрүңүздөр анда. Канча тиш бул? 4 тиш. Туган 35 миң берди. 35 миңге берген жоксуз, э? Канчага берейин деген ой бар? 40. 40 миң сомго берем дейт. 35 миң сом соода кылды азыр. Жакшы. Çal beriniz bana bir 4'te 12,5'dan bolot. Boldu. Çal gitti. Vay, zaman katıyor gitsin. Ya ben sizge emin. Meyli 4'te veriyorum. At korunda turup koçkorlar. 12,5'dan 4'tünü soda kılат. Yok 12,5 4'te. Cevap ver. Kaçtan boldu? 50 ming bulur. 70 50 ming hazır. 50 ming veririm 4'tünü. 13'ten bolsa beremin deyip tuğanlar. 13 mingden bolsa berem deyip. 12,5'dan kıldı baykayız. Kardar köp. Eköy de alam deyip turan. Tuğanlar 12,5 ming somdan gitti barsı. Kança başken 6 oldu? 5 öken. Buyursun bayke. Kozulu koylar var eken bu yerde 20 ming somdan sorayt bayke. Kança bu? 20. 20 ming somdan. Bazar suradı mı bayke? Alarman suradı mı? Kançadan berdi? 19 he? 19 ming som beriptir. Kança tiş bu? Jaş mı? 4 tiş. 19 mingden beriptir. Koçkordu görelçi. Tugan koçkor kança? Evet Tugan. Kança kaldınız? 14.200. Tugan bazını aytıp olsun bu? 40 ming deydi. 40 ming? Kança tiş? 4 tiş. 4 tiş. 40 ming som. Ne paroda eken ya? Ya, gisa. Arçağından görgöjeli gisar deyip. Olar kançadan koylor? 18 ming som. Kançaga berbediniz? Sizdiki? Kançaga berbediniz mi onu? 40'a berem. 40'a beres. Yok 40 surap atasiz. Kançaga berilgen jok bugün? Suradu? 38'ge berilbepti. Kança tiş? 4 tiş. Sodаңыздар bolsun. Gisar eken. Bu жерде daha bir koçkor turat. Ar jakta daha bir koçkor turat tuganda. Sırayla. O kançadan bayke? Assalamu alaikum. Bası? Kança 50 dedi. 50? Kança tiş? 6 tiş. 6 tiş 50 ming. Kança sura atat bazar? Alarman. Sıraylık da? Alarman. Siz sura atasız mı? Yok ben bir hafta. Ha, bir hafta. Kozulu koy he? Kança kozulu koyunuz? Kozlarınız mıktı ki? 22? 22 ming eken tuğandar. Bundan ki tuğandar mo koy, kozusu menen 21'ge berem deydi. Enesi kança tiş? 4 tiş. Kozusu erkek tuğandar. Atası bul emes mi? Uşul bu? Mi? Atası uşul eken dostlar. Mo koçkor. Koy bazarda pony jiret. Dost pony kança? 100 ming deydi tuğandar. Pony 100 ming. Kaçasıydı? Kança ası? Ya dost. 3 ası.
3 asый deydi. Анда соорусунда тартартасың. Ja, başına ketip atmayın bu. Дуалдын жанында кетип бараткан. Мынакей, туғандар қой базарда пойни 100 мың дейді. Елдің бары көріп Қожа ішке кеше. Қозылар қанша дос? Бұл 7,5, бұлар 6,5. Erkekler mi? Urgaçlı dale var, erkek dale var. 6,5 mingden he? Düşüp verem. Қаншадан бербедің еми? 5,5'dan. 5,5-дан? 5,5-дан берілбептір. Жақсы рахмат. Verem. 6-дан болса берем дейді. Жаңғы қозылар қаншадан бағасы? Сатылып алдыңыз ба? Қаншадан? 7'den aldım. Турасын айтқылар. 5,5 миңден алып тұрында туғандар. 5,5 мың. Қаш тұрасың досым? Мына тартып алайын. Байке, қошқордың бағасы қанша? 60. 60 мың. Қанша тиш? 6 тиш. Емне порода бұл? Гисар? Гисар. Байке бүгін сода болды бұға? Қанша? 45 мың соңға берілбептір. 45 мың соңға берілбептір. Қошқор. Байке қанша бұл басы? 65. Қанша тиш? 6 тиш. 65 мың. Линиясы бар дейді. Құлағын көрелік. Ne linye var ki? Araşan? Suradı bazar. Kança verildi? 11'ge. Birliğe? Yani birlik. Yaxşı, soğudan asıp olsun. Yaxşı da yiyeceğimlik var ki. Kança dedin yiyeceği? 2 tişti. 35 ya? 2 tiş, 35 min so'm. Surada. Yaxşı, rahmat. O çarbalar. Qanchadan ekan baka? Balalarni aytib qo'yishmi? 11,5dan. 11,5 mi? Ular qo'ylar, ha? Qo'ylar. 11,5 ming so'mdan qo'ylar. 35 qancha tish? 2 tishdir satilishi 35 dan surib otasi. Ha, yaxshi. Qanchadan berdi bozor? Berdi? Alarmi? 30'dan verdim. 22? Realni. 30'dan bolsa bersanız. 30'dan bo'lsa berasiz. Yo'q, bozor suradi. 22, 22, 23 dan surapti. 2 tish qo'chqorlar. Yaxshi. Tuğan mo tekevi? Bazı ayt qo'ch. 10 ha? Ne bu? Nibuyski bilan, Nubiyski bilan? Paroda. Ha, bir g'anamat ketdi. 10 ming. Bozorda kishi ko'p tuğanlardan. Birden like bosib ko'ringizlar. To'qmoq mol bozorida. Balalarni aytib qo'ysiz aka qo'ylarni. Kişini tapmayı var. Kishi topmaymiz. Qo'y. Olar 9,5'dan. 9,5 mingdan qo'ylar. Bo'z bu je, qizil. Bo'z. Qayaqtiki? Gölden geldi. 9,5 mingdan, he? Qanchadan sattınız? Erteden beri sattınız mı? Ya. Yevreni 10'dan sattım. Bulardı 9,5'dan da. Ha, ondan satıp bular 9,5 mingdan beresiz, he? Yaxşı ekan. 9,5 mingdan. Bu yerda qo'zlar tizilib turadi, tuğanlar. Balarni aytib qo'ysinmi? 12 qo'chqorlarmi? Ya. Urg'achilar 12 ming so'mdan, he? 12 ming so'mdan. Sattınız mı erteden beri? Qanchadan? Satalyapsizmi? Qanchadan so'radi bozor alarman? So'radimi? 11. 11 ming so'mdan so'rabdir, do'stlar. 11 ming so'mdan berib beribdir. Bu yerda dag'i qo'zi qo'chqorlari bor o'xshaydi. Assalomu alaykum. Siznikimi? Yaxshi, birashganiki. Tuğan. Ahmet. Qanchadan bular? 16'dan. Qancha tish? 2 tiş. 2 tish 16 ming so'mdan. Qanchadan so'radi bozor? 13'dan. Bergan joqsiz bu? 13 ming so'mdan so'rabdir, berib beribdi. Qancha bosh общий? 13 bosh. Yaxshi. Mana to'g'ri. Qanchadan satdi ekoni? 14'ten gitti. 14'dan ketdi. Yaxshi. YouTube kanalına çıkar. Neydi? Qaysi jaqdan olib keldingiz? Ola tap koyalım. Yo'q, ala tartmay, qo'y tartamiz. Qayoqdan olib keldingizlar? Kalıqlayından. Al qaysi rayon? Burana. Burana, To'qmoq, ha? Yaxshi. Balan aytib qo'ysin, do'st. Charbalar. Urg'acha? 8 ming so'mdan urg'achini. 8 ming, rahmat. Bu yerda kichkinaroq qo'zlar turadi. Assalomu alaykum. Balan aytib qo'ysiz bu aka. 12 ming so'mdan. Qo'z qo'chqorlar, ha? Ya. Qo'z qo'chqor. 12 mingdan. Qanchadan berasiz? 11,5. 11,5dan berem deydi. Bular tish buzilakmi? Ekoni satasizmi?
11,5'dan Любой. Любой 11,5. Ana ıldırak bolboybu? 11,5 deydi. 13,5 mingden berem deydi. Bu жерде bir tuğan. Qancha tish qo'ylar bular? Bunlar göstereyim. Ko'rsatingizchi. Tishga to'xtagan emasmi? Ha, o'ylansiz. Ha, bo'ldi, 4 tishgina. 13,5 mingdan berese? Berem. Bular bo'z bu, qizir bu. Ya. Bo'z deydi. Shunday bo'ladi. Rahmat. Merinos aralashgan. Qancha aka? Qancha qilib qo'ydi? 10,5 mingmi? Qancha tish? 2 tish hem sayt 10,5 ming so'mga ketdi. Eti o'rta. Yaxshi, buyursin. Tak. Qanchadan? 7 dan? Kishiniki qo'zlar bor ekan, bu tug'andar. 7 mingdan so'raydi. 7 mingdan so'raydi ekan. Tak. Qo'y qanchadan? Qo'y. Bo'z bu. Qizil bu. Semisda? Ha, semis. Qancha baylandi? 4 ay var. 3-4 ay. 17 ming. Qancha so'radi bozor alarman? 14,5. 14,5. Qancha tish bu? To'g'ri. To'g'riqmi? 14,5 mingga berildi. Yaxshi. Rahmat. Qo'zlarning ba'zini aytib qo'ysin bu. 15 so'radim. Eko'ning ba'zi. Yo'qni berib. 28 ga beraman. 28 ga eko'ni. Tish buzgan buzelakmi? Yo'q, jangi sayyoq. Qana? Tishini jarib, jangi sayyoq 2 tishga o'tib turganlar. Eko'ni 27 ga berib berdi, tug'an. Bu yerda tug'anlar yaxshi bir qo'chqorlar turadi, qo'z qo'chqorlar. Ba'zi so'ra sizlardanmi? Qanchadan ba'larini aytib ko'rsin. Ya. 16? 16 ming so'mdan so'radi. Bular tish buzganmi, buzalak? Qo'zlar 16 mingdan. So'radi ekan. Bu qo'ylar sizlarmi? Qanchadan ba'zi? 18 ming so'mdan qo'ylar. Bo'z bu? Atkormi? Atkormi ekan? Qo'ylar 18 ming so'mdan.